Pa ne, mislim ova sezona je bila najbolja do sad koju sam imao. Na početku, možda prvo povreme sezone je bilo teško za mene. Došao sam malo kasnije u klub i svi su igrali fantastično, tako da nije imao trener neku opciju da me stavi u neke bitnije utakmice, ali mislim ova druga polovica sezone je bila stvarno fantastična. Ne samo i za mene, nego i za cijeli klub. Naravno da sam presretan i nadam se da će to moći i pokazati na Euro. Što se dogodilo da ste vi toliko ovo prvenstvo bili tako nadmoćni? Doslovno vam nitko ništa nije mogao. Svi su se pitali što se događa. Sjećam se da je tebi isto jedan od suigrača napisao šta ti je. A je, da. Pa mislim, može se reći da je malo i sreće, naravno. Ne možeš svaku utakmicu da ne izgubiš bez sreće. Ali jednostavno smo bili top. Znači ne samo ja, nego svaki igrač je možda igrao i možda i bolje nego što inače zna. I naravno trener nas je dobro uvijek posložio i dobro motivirao i vidi se jednostavno kroz cijelu godinu da je svako napravio jedan step naprijed, da se svako poboljšao i naravno da je ova sezona bila, mislim, skoro najuspješnija u povijesti nogometa, ali nažalost smo izgubili jednu titulu. Da, a dobro, ajde, zaboravit će se nekako pored svih ovih ostalih. Dobro, sad lovite novu titulu s reprezentacijom. Nije laka skupina, ali evo neka vaša predviđanja koja bi utakmica mogla biti teža, a koja možda lakša? Pa mislim, svaka će biti teška, ne bi sad nijednu izdvojio. Najtežu skupinu imamo, to svi znamo, ali mi znamo i naše kvalitete, vjerujemo u naše kvalitete i cilj je proći skupinu, a onda uz Božju pomoć vidjeti dok ćemo dogurati. Da. Ja bih isto rekao, mislim, sve tri utakmice će biti teške. Naravno, ako kreneš u prvu utakmicu i ako je pobjediš, onda si već dobar step napravio da prođeš dalje, ali naravno u nogometu je sve moguće. Nadamo se i mislim uvjereni smo u to da ćemo proći skupinu i poslije toga ćemo sve dati od sebe da što dalje dođemo. I bit će puno naših navijača, ovo će biti praktički kao da igramo kod kuće, jel? Da, bit će. Da, to će biti stvarno ludnica i naš 12. čovjek. Bit će ne znam koliko tisuća naši i stvarno već se radujem toj prvoj utakmici jer sve ćemo dati za njih i da onda skupa slavimo kluka. Da, pa nadamo se. Je li ima žicanje ulaznica dresova? Ma evo ima. Mislim da bi dobio 50 ulaznica, da bi bilo premalo. Sigurno znači, da. Stvarno kaos, ali to se jednostavno vidi da se svako veseli tom turniru i to je isto za nas dokaz da smo dobri, da igramo dobar nogomet. Jer ja mislim da ako bi igrali loše i ako nismo toliko uspješni danas, možda ne bi toliko ljudi htjelo gledati ko što nas sad žele. Ko se najviše sređuje? Pa možda bi rekao čak i Paša. Ili ko bi ti rekao? Što se tiče ovako kose i to. Kose, tu se ja sređujem. Dobro, ali on ide 2 puta tjedno kod frizera. A dobro, je to. Čak 2 puta ode. Ima li još neko? Pa ja ne znam. Nema Nemamo baš nekog. On se stvarno treba sve sjediti. Da. Svaka vlast mora biti, jel? Možeš li podijeliti neku anegdotu sa terena ili slačionice? To ima svega sigurno. Srećom pa si ti izvuka to. Pa tebe A i tebe bih pitala, ali dobro. A sad se sigurno teško sjetiti. Da, teško je se sjetiti jedne anegdote. Bilo je dosta. Jel bude ludo ono prije utakmice ili to bude ovako tijekom treninga vjerojatno? Pa nije, prije utakmice više ono svak svoje ima što radi, aktivacije ili šta mu je potrebno, ali ovako na trening te to više zabija i smiješ se i to sve. Dobro, ako se sjetite kasnije. Da, može kasnije.
Vjerujem da je pola tih zafrkancija interno, pa možda ni ne mogu baš izaći van. Koji je najbizarniji ritual koji si vidio da netko od suigrača ima? Da sam vidio, ne znam, ne sjećam se ni ja. A ni ne znam baš jel ima sad ko baš neki ritual. Znam da Jura igra igrice uvijek, to je sam bi rekao, a ostali ne znam. Mislim da nema nitko ko baš ima neki. Ne znam, ne bi sad ništa znao. Nije isto. Jel vi imate što ono da imate desna pa lijeva tenisica i to ništa? Ne, ja ništa. Isto. Pomalim se prije utakmice i to je to. Da. Ništa specijalno. Da. Za koga misliš da bi se najbolje snašao u ulozi muškog modela? Dobro. Tko je maneken? Pa, možda bi rekao koji bi možda želio biti, ne želio, ali kog bi vidio u tom je možda isto Erla. Da, njega bi možda vidio. Ima i više. A dobro, ima više, ali ja bih rekao Erla. Ne znam. Možda vaš prijatelj Pašalić isto pošto se sređuje. Da, može biti isto. Definitivno tu jedan. A ima je više sigurno. Ali da, eto reću ja Pašalić. Jesi li ikada isprobao plesne pokrete iz proslave gola i kako je to prošlo? Nešto tipa kao Ronaldo ili tako, jel imate nekakav svoj famous move nakon gola? Pa, ja uvijek raširim ovako ruke kad zabijem, to mi je uvijek od malena već imam, tako da jedino to. Jednom sam isprovocirao navijače u Ligi prvaka protiv, gdje je to bilo? Sevilja, da, sam zabio, ali nikad više neću. A što si napravio? Ma ovako Aha, kao rugaš se. Da, onda neću više nikad to. Jesu vikali kao? A da, i onda su mi svašta pisali kasnije. Po Instagramu? Da, tako da neću to naučio više. si važnu lekciju, da. Da. Pa dobro, ja i ne zabijem toliko golova, tako da nisam nikad izmišljao šta ću sad ako zabijem gol. Ali možda od Stephen Currya, on je imao, ne znam da znaš ko je. A ne znam. Pa ne, moram pitat. On je uvijek, kad su prošli put osvojili sezonu, uvijek govorio kao night. Da, to je njegovo. Da, to mi je najdraže. A sad je i on otišao night odavno. Da. Odavno otišao na spavanje. Isto, kod kuće. Za koga sad navijaš onda? Za nikoga, pošto ti za nikog, ne. Oduvijek sam, fan Golden State, ali eto, samo radi njega. Baš sam htjela pitati zašto Golden State. A zato što njega obožavam, ne sad da sam neki fan koji stalno je za najbolje, ne bi sad bio Golden State fan, tako da se ne može reći da sam samo radi toga. Jel ti pratiš Luka NBA? Nikako, nikako. Košarku nikako. A i ja isto slabo otkad oni nisu baš nešto. Otkad su, da. Baš si izabrao krivu momčad. Da. Da možeš birati jednog slavnog glumca da te glumi u filmu o tvom životu, tko bi to bio? Ne može bilo tko sad, moraš smisliti nekog. Da. Neku facu. Arnold Schwarzenegger. Njega bi ja izabrao. Austrijanac moj. Da. Dobar izbor, dobro si ga se sjetio. Dobar. A gledam dosta filmova o njemu. Jel gledaš ovako općenito dosta filmova ili? Pa gledam ovako navečer, upalim TV i... Što se nađe? Šta se nađe, da. Pa ja bi možda rekao koji mi se svidio, ne znam kako se zove sad u stvarnom životu, iz Peaky Blinders, kako se zove. A onaj Cillian Murphy. Da je to. Da, odličan glumac. Znaš. Da, i ona isto gleda, ja mislim da, odgledala sam ju još before it was cool. Da? Da, super serija. I dobro glumi. Baš mi se sviđa. Da, ima on odličnih filmova isto u kojima je glumio. Sjajan.
A ništa, ajde do kraja da izvučemo Da, kartice. Zadnje dvije. Koji je najčudniji poklon koji si ikad dobio od obožavatelja? Jesu vam znali šta, ne znam, ti postaviti ispred slučionice ili ispred doma ili šta znam ili da vam da. A ja imam sad prije možda 3 tjedna su uvijek čekali ispred stadiona pa mi je jedan dao kao cookies iz Kine. Ma da. Nisam ih probao. Što? Što je sigurno A sigurno? ne znam, nikad ne znaš. Ko zna šta je unutra? Mislim, lijepa je, ali Ništa to. ne, preriskantno. Da, Ja sam jednom neko pismo dobio, ali nikad ga nisam otvorio. Ma je. Još mi je u stanu, ali nikad ga nisam pročitao. Eto, sad Kako znam. si izdržao da ne otvoriš? A neka cura bez veze je bila. Da. Nije me zanimalo. Nije mi je se svidla, tako da nisam ni otvorio. Ono iz prvog pogleda. Dobro. Ako bi mogao izabrati bilo koju supermoć za svoje nasve na terenu, koja bi to bila? Kako misliš supermoć? Nešto da možeš, ne znam, da tipa Livi je rekao da može ovako zaustaviti loptu. Okej. Neku super moć, nemam pojma, ono, da letiš na terenu. Pa eto, ja bih rekao možda flash. Ne možete niko uzeti loptu. Da. Da. Prebrzi. Taman u tvom stilu, ono, kako Da. pratiš sve te. Da bar. A ja bih volio da imam neku brzinu, da me niko ne može zaustaviti. To bih volio jednom, da osjetim baš kako je to, na primjer Mbappé, ono, ne može mu niko ništa. Da. Da, bi sad. njega ne možeš zaustaviti. Da, teško. Teško. Igra spred njega. Nije Da, lako. 2 puta srećem pobijedili, ali... Da. Koga vam je najteže čuvati? A meni je bilo, igrao sam protiv dosta dobrih igrača, ali izdvojio bi Frenkie de Jong, Aha. Barcelone. Njemu je stvarno Da, on je. teško uzeti loptu, ono. Mhm. Predobar je i da, njega bi sad izdvojio. Pa ja možda čak i rekao u treningu Koman. Nevjerojatno brz na prvi par metara. Teško zaustaviti. Mhm. Moram te pitat, koji su ti najdraži stoperi? Da. Kad smo već kod toga, pa mislim to pitanje... A najdraži stoper je naravno Pongrančić, to se zna. Ali je i za mene isto najbolji ikada. Kakvo čašćenje. Koliko ti je platio za ovo? Nije, čak je pokušao da ne kažem, ali što je istina za mene. Kako dobar kolega, čudo. Čudo. Ali dobra atmosfera, vidim da se svi nekako zafrkavate. Da, mislim... A bitno je to ovako da kad imaš turnir i skupa ste preko mjesec dana. Već si idete na živce nekad sigurno. Da. U Katru mi je već dosadio bio. Zadnji dan, a šalim se. Ali da, trebaš dobru atmosferu imati, to je bitno za ekipu i... Mislim, meni je bio Katar prvi turnir gdje sam bio duže vrijeme. Da, i meni isto. Tako da je bilo naporno. Da. Naravno. Da, naravno. Ali... Na kraju da. A kako se zabavljate tijekom tih mjesec dana, 40 dana? Pa mi smo u Katru, na primjer, preko dana odradiš svoje šta imaš, a ovako poslije večera igraš stolni tenis ili bilijara. Tog smo se stvarno naigrali, da. Tako nešto uvijek. Stolni tenis. Kako ste u tome? Dobri smo. Dobri. Čujem da Broz dominira sad. A dobro, njega ne računamo to. Broz i Sosu ne računamo u to. Mi smo igrali... I Krama je isto dobar. Da, Krama i Sosa vidim da su stalno na stolnom tenisu. Lovren je isto dobar. Ali njega sam mogao dobiti 1-2 puta. Ja sam ga dobio isto. Ti si mi prelagan kad igraš. Ja mislim da ti mogao biti puno bolji, ali... Dobro, vidjet ćemo. Biće vremena. Da, pa biće, da. Možete sad odmah poslije poslije. Da. Nije, ovi ostali su, mislim, Broz i ostali su predobri.
A Pikado? No dobro, tu je isto Broz, najjači. On je u svemu. On je stvarno. Da, Pikado, Broz. Pikado, više kod mene sreća nego što... Da. Ja hoću 20 da ga ode negdje tamo desno. Ode u zid. Da, tako da nisam baš, solidan sam. A dobro, ne možeš svuda biti dobar. Da. A imate mjesec dana sad još fore, pa... Možemo vježbati. Da. A evo sad recimo da se ne bavite nogometom, što biste bili? Mene je jedino zanimalo možda, osim nogometa, da budem pilot. Da? Ne znam, meni Fora. to... Ti pilot. Da, meni to bila fora, a ja mislim možda sam radi toga da što ja mislim do 17 godine ili tako nisam baš letio. Uvijek smo se vozili do Hrvatske, tako da sam uvijek zamišljao da je može biti cool, biti pilot, malo si par dana tu, par dana tu, vidiš svijeta i dobro plaća. Da. Najbitnije. Da. To je. A ja bi bio bauštelac, ja mislim, sa Pašalićem. Da. Miješa malter. Ja i ona se tu je dobro snašla, ja mislim. Da. Ne znam, ja ne bi ušao onda u taj stan. Zašto? Pa ne znam. Što da ti ne bi pao strop na glavu? Ja mislim da je bio fuš negdje. Nikad. Gle, ovdje Sve loša ozbiljno. fuga, ono, Da. nešto krivo. Sve ozbiljno. Dobri ste. A recite mi kako, odnosno šta radite ako ste nekako napeti prije utakmice, jel vam bude nekad da vam rade živci i to, ili vam je laganica? Ne znam sad kakvi ste tipovi inače. Pa dobro, ovako kod, ajmo reći, većih utakmica bude nervoze malo, ali da, probam kroz muziku malo se upustiti to sve. I onda kad izađem na teren nakon 5 minuta sve je normalno opet, kao da ništa nisam ni imao. U svom svijetu sam tad i da što bolje odigramo. Da. Ja, i kod mene isto je, nemam sad neki ritual, jednostavno radim to što mislim da je u tom trenutku najbolje. Nekad slušam muziku, nekad ne slušam, nekad igram igrice, nekad sam gledam u... Što igraš? Šahat igraš? Šah igram, da. Da? Da. Dobar si u tome. A nisam, onako. Ali igram. Onako. Nemam sad neki ritual. Naravno da pokušam se smiriti, da uopće ne mislim. Na zmijicu igram ili nešto. Da. A nije, ja mislim da smo nas dvoje i ovako i onako malo laganiji tipovi, tako da... Vidim, lagani ste totalno. Sad kad si spomenuo ove neke rituale, jel imate želju s nekim nogometašem razmijeniti dres, možda da niste do sad, znam da je to dosta popularno kod mnogih? Pa naravno da ima. Ima. Ali ne znam, meni je uvijek bio Messi. Da, i meni isto. U Katru se nisam usudio. Nije isto. U polufinala da izgubili smo da sad tražim dres, a ja najmlađi bio. Tako da nisam se usudio. Da, sigurno od njega volio, od Ronalda na primjer sad, kad ga vidim prvi put. Ima dosta igrača sad, što bi volio imati dres. Gdje su vas tražili? Nisu još puno, ajmo reći. Da, par puta. Ima, ali nađe se, da, pa da. Ako se znamo i to onda, ali nije sad da je neko došao i hoće baš... Doći će i to vrijeme kada uzmete još i ovaj trofej koji vam fali, pa će biti Tanel, može Da. Vidit ćemo. Nadamo se. Možemo sad na ovu kategoriju, uzmi sad ove rekete, pošto ste kao dobri u stolnom tenisu, ali nećemo igrati stolni tenis. Nećemo. Kakva šteta. Šteta. Samo zato što ja nisam dobra u tome, pa ni neću igrati. Nemoj lagati. Pa ću vam ja pročitati neke rečenice. Evo. Nikad nisam izbrisao objavu na društvenim mrežama zbog određenih situacija.
Sam mislim da sam bacio neki komentar i onda ga izbrisao. Tako. Pa i komentar da, ili neku sliku da si objavio pa izbrisao. Jesi ja? Jesam. Zašto? Više puta. Ma da. Pa i ja. Ali mislim da je to normalno. Da, mislim to Ko dosta nije? radi, da. Jesi ti? Jesam. Ha, eto, Pa, vidiš. to je normalno. Da. Ako se ne Znaš smije- kako kaže ono, felt cute, might delete later. Da. Da. Misliš si u toj situaciji, ok. Kao mogu- dobra slika, onda Da, sutra. ja, Da, baš- sutra ne sviđam se uopće. Dobro. Nikad se nisam pretvarao da mi je neko jelo fino, a nije. Ma jesam. Ja jesam. Jeste. Kad negdje dođem, Da. ono, ne mogu reći da ne valja. Da, Poješću na silu, pa... da, moraš. Da. Nasilo natrpat pa kako Da. bude. Nikad nisam iskoristio benefit toga što sam nogometaš. Pa ja bih rekao da nisam. Nisam, nije. Mm, Ono preko Sad- reda negdje se ugurati. Ne, Ne, Nije. to Ne. ne volim. meni je najdraže kad nitko ne zna ko sam. Da. To mi je najdraže. Da, to je Inkognito, najbolje, da. imaš svoj mir. Da. I da. Mhm. Nikad nisam nekome dao svoj krivi telefonski broj. Nikad. Nije isto. Ono kad bi vas neko tražio pa ništa da niste Ma imali. nikad. Mene Dobro. baš ni nisu puno tražili. Nisu te baš tražili. Nikad nisam googlao sebe. Pa jesam, Da. 100 puta. Pa jesam. Ja jesam par puta. Bar iskreno. Pa jesam, uvijek čitam malo šta se piše i to. Da vidiš gdje ideš, Da, sad koji da. transfer se Da, ostvario. da. Da. Da vidiš Yes. ljudi nešto znaju što ti ne znaš. Da. Da. Pa uvijek možeš svašta saznati. Da.